Oke guys, kita sampai di air terjun 7 tingkat, air terjun Pelangi. Aglonema tadi ambil aja Kang Ade. Ini air terjunnya ada 7 tingkat guys. Yang paling terakhir sana tinggi kali tapi jauh. Karena hari ini kita cari bunga, kita cuman ada di air terjun 7 tingkat pertama aja ya guys. Oke, tetap ikuti aku, kita mencari bunga. Ini akses untuk naik ke air terjun tingkat 3 guys. Nah ini dia ya.
air terjun tingkat 3. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me yet. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Oke guys, itu adalah jalan menuju air terjun tingkat 4. Tapi hari ini kita hanya sampai di tingkat 3 aja. Tingkat 3. Mungkin lain kali akan naik ke tingkat 4. Karena kita hari ini misinya hanya mencari bunga, bukan untuk rekreasi. Oke, tetap ikuti aku di channel Yani Ajalah. Yang mau subscribe silahkan subscribe. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.